Bakterije, virusi, gljivice i drugi mikroorganizmi normalno žive u našim ustima, koži, crevima i zajedno čine mikrobiotu. Svi oni skupa utiču na fizičko, emocionalno i mentalno zdravlje. Složena zajednica mikroorganizama u digestivnom sistemu toliko je jedinstvena kod svakog od nas da se može koristiti gotovo kao otisak prsta. Normalna mikrobiota čoveka sastavljena je od oko 100 triliona bakterija, virusa, gljivica i parazita. Čovek ih u organizmu ima više nego što ima ćelija. Složena zajednica mikroorganizama u digestivnom sistemu je toliko jedinstvena kod svakoga od nas da se može koristiti gotovo kao otisak prsta. Humana mikrobiota je zapravo jedan ekosistem sastavljen od različitih mikroorganizama, to su uglavnom bakterije koje žive u simbiozi sa čovekom. Čovek ima 100 puta manji genom nego što je genom svih tih mikroorganizama. To znači da oni mogu da urade mnogo više stvari nego mi sami i taj zajednički genom mikrobiote se zove mikrobiom. Omiljeno mesto za stanovanje mikroorganizama su creva. Ako se sjećate lekcije iz biologije, učili smo da debelo crevo ne služi ničemu, a zapravo ono se može smatrati bioreaktorom, jednim delom tela koji je baš namenjen za to da se u njemu dešava fermentacija. Tu se nalazi najveći deo mikroorganizama. Ljudi koji imaju inflamatorne bolesti creva, to je ulcerazni kolitis, na primjer, ili Kronova bolest, oni imaju dramatično smanjen diverzitet. To znači da je broj mikroorganizama koji žive u tim ljudima, na primjer, oko trećine, oko 30% onoga što se nalazi u zdravome čoveku. Sastav mikrobiote, našeg unutrašnjeg sistema mikroorganizama, se menja. Na to utičemo sami načinom života i ishranom. Danas jako moderno se jede hleb sa mekinjama. Mekinje mi ne možemo da svarimo. Znači, mi na taj način jedući takav hleb, znači crni hleb od integralnog brašna, zapravo hranimo i sebe i naše mikroorganizme, a oni za uzvrat što smo im dali hranu prave različite metabolite. Mikroorganizmi uglavnom rastu na tim nesvarivim komponentama hrane i ako jedemo, na primjer, celu jabuku ili ako pojedemo kupus, tu će biti svačega nečeg što mi ne možemo da stvarimo i na taj način ćemo nahraniti naše mikroorganizme, znači uglavnom komponentama iz biljne hrane. Sve veća upotreba antibiotika smanjuje broj dobrih bakterija i narušava ravnotežu mikrobiote, a ona se veoma teško ponovo uspostavlja. Uticaj antibiotika na mikrobiotu je dramatičan, naročito koliko se daje u ranom životnom dobu i smatra se da je upotreba antibiotika pre 3. godine zapravo jedan ozbiljan faktor rizika za razvoj različitih bolesti. Ne samo alergija, astme, već i drugih bolesti, uglavnom onih povezanih sa, ajde da kažemo, nekakvim poremećima imunološkog sistema. Oni se ponašaju na neki način kao tepih bomba, znači koja ubija neselektivno, ne samo infektivni agens, nego i druge mikroorganizme, vrlo često te koji su dobri za nas. U svaki antibiotik uobičajeno se propisuje i probiotik, prebiotik, a pojavili su se i prvi psihobiotici. Znate da postoje ljudi koji imaju laktoznu netoleranciju, pa sad ta laktoza neće smetati ukoliko unesemo probiotik, odnosno bakteriju koja može tu laktozu da stvari umjesto nas. A prebiotici su komponente hrane koje ostvaruju definitivno pozitivan efekt na čoveka, ali posredstvom mikroorganizama. To su najčešće nesvarljivi ugljeni hidrati, ali danas znamo da su to i polifenoli iz biljaka. Imamo i prvi patentirani probiotik protiv depresije. Veza između stomaka i glave je velika. Creva su naš drugi mozak, kažu naučnici. Bakterijska flora utiče i na naše emocije. Serotonin, hormon sreće, u najvećem procentu se sintetiše baš u našim crevima. Hranići našu mikrobiotu utičemo na blagostanje celokupnog organizma.